Muthesia ni na uthocha ingi ndini wa kilungu cha moka tulika ndini wa unenenya wito muthenyani wa mundi twithia wana kilungu cha kilimo ai vala twithia wa twikunikela maundu makonetie uwimi na muno uwimi ute wa kutomea ndawa kana organic farming weteto kwaku ni kundi ya BioVision Africa Trust muthenyani wa umundi twenda kunenesia yulu wa unoua muthanga yone ata utona kwa ilia muthanga waku ya mundani ni kwitha isu niyo foundation kana nigo musingi wa kwithiwa na ngetha ila yailite muthanga we muthuku gwisa ukonenga ngetha ila yailite muthnyani wa umundi twenda umana yo utona kumanata muthanga waku utemusio utona umanata we musio ni cha utona utumia na indi ni twenda kwiwa makulio maku kana mawoni maku namba yitu ya utumwania imwe kwa imwe kiseveni ni kwisila noti muonza kenda ili Monza kenda ili 5 itatu 0792 792553 kana na utome utumani mkuvi wambie na ndeto kilimo ai kusila ili ndeto kenda imwe 5 na nitwethe watu kunikela mawoni maku kana utumani waku ikulyo yitu muthenyani wa umundi twenda umana ni mimea yeba ila utona utomea kwa ilia muthanga waku ni miti yeba kana ni mimea yeba ila utona utomea ni kana kwa ilia muthanga waku bate kutumia ndawa kana bate kutumia fertilizer tutumia utumani mkuvi kwa ilia tukenda imwe 5 na nitwethe watu ikunikela woni waku na indi muthenyani wa umundi twina mweni witu kai muthocha tutabi masitwa make ekaata na aumite bakaribu sana wa mukata wa tiata kola wa maku ambu atako yani asiana mubya muno Robert ndakundhocha muthenyani wa umundi ba nikana tunenenye naimi ni asiani kwa uwa na ondu mubya wanzeve ona wetete kana ni kukua ni kwa uwa na kwende na kua na imina mande na kuwa moyo mwingi muno pyo nondo ai mimera metele mbua na muno mukamba kwa mina kuwa ni walika ni mane nondo ni wese muthangani ni bobe kila kindu chonde ina nengine kumatungia mubya muno nondo akoze kusoyira mbua na kuendea na kupanda na kwa ilia maundu onde manima kwa mazira ni Anton Musili na nimete mubya BioVision Africa Trust bala ile tuira ati inene maundu manima na inde muno ni nimela tumita organic farming tole masumu miondani yaito indoni zitu ona mene yaito na twithe na uyana museo na uni museo asante na indi mwethukisiana museo isi wa Mutongo TV ni wewe kana twina Anton Musili kuma BioVision Africa Trust na kwanita wa Robert mutuko na indi tutambita ulikandeni wanenya wito ni sio monde kwicha ndemwe na cho katomani ambao twelesya ni cha chao no ithocha ai ni asiani mubya muno ni asia monde twina cha kinene katomani karo katumani kila mwaka metha mombanitie muthenya wita open day ila ai nyonde metha me athoche kondwa kona maundu ala karo si metha majika tukwiri wa karo katumani kwatiania na BioVision Africa Trust pe maundu maingi mekawani karo ona matesi na nibo ai mimoba kuonde ni kana monde maundu ataisa karo katumani nira na maundu ma machinery kana maundu ma simisi ya kuima na wili azimu mingi isa uwea wabau na ini majesi kwa ni maile waka makamana ni machine ziba waila utumia kwaku wili ene uraisisha maundu miondani pena maundu manguku aini ya ingi onde mokamba kana kila mwe onde kwake pe nguku ni moka mama ni ondu wako ya nguku isu pendeu ibinda ye kwithi ito kwina maundu ma climate change katuma ni pendeu ila itona kuikanesa ile mbetani iyo kamba na mwemi atibu no kusoma na imana twina maundu ma matunda na waiva matunda pe nazare pu no kundiwa ondwa grafting na mono matunda ala kwenda ku lembela ya ukamba nondo pe matunda maingi molile ando imaikania mabela imaikania na matunda ala mona azuni market endo monde mamo kwendeka woka monde no kubikiwa na kuelewa na indi woka indi bala BioVision kipanda kitu ki naono wikio kwa ile rangu peta ya organic farm magazine no thina yo nikano paunda onde ti that inene aba ubikie na kumona ba tulilikane maundu ni ma ukamba kweta ne muno na aflatoxin aflatoxin ne lambu kambo kweta mbemba ni mangani aflatoxin aflasafe ndabwela ya usiani ana sumu zwa buka iso ya wabo ko mapika no pikia komiona undu iso bawa na nile bani kana wethi ni meta matona kutumia ndani yo wethi ni maulanga asante ko
Ni athoche ng'ombe. Chathi kiambia saa ciana. Chathi kiambia saa 3. Iko saa 3 ibanda zonde si ready amausa mera mebu metele nikana withia ni masomethia muhimu. Asanti na ile muhimu ni wewe asemba katomane ni kana wa gusome maundu asu onthe tulikambia ni waonania witu kiokoni cha umonde twenda kunana nisailwa unoua muthanga ndeto ya kisungu soil health uni kwa siata kwa kikamba ila tu nene ya soil health na ndo mona uima twoka mondo ni twaza uima wamwe ko twoka muthanga ni twaza uima wa muthanga uima wa muthanga we minini muthanga ula utethecia umiola wa banda wiane kwanza ila ilite mwibikia kunenga ngetha muthanga ni wa banda wetha mununesa nutethecia kana nwithana nutethecia thau watu samutu tutetha tutene twita small microorganisms samutu nini twitha muthangani tula tutethecia kutilanga mabuti ala meba kubuthwanga zebelike na kiu kilikanesa umuthanga usu wina yo thiesu igo tuacia kana nutethecia kiu tese ingila ingi muthanga wina wimola wa ilite nutethecia watu ni utethecia kila kiuganda kwanza yengi nuchangia uima wa mwi wandu nikwithiwa ila pauma ngethanzio mwimi nwezang leu mutheu no tena ute contaminated the same ila we muthanga wera wi muno nesa nutethecia nyeki kana leu wa into kuyana kwanza ila ilite no ichangia kuyana kwa into kwanza ila ilite kwa muthanga wera wi muno ta mwimi nubikia kwata liula wa ilite indo cia binubikia kwata liula ilite ona na muzia githekani watu medula twi muthangani asante fertile soil na health soil hizo ni zindu ile tofauti we na uima wa muthanga na unou wa muthanga kwa lugha ingi muthanga no witha we munou lakini ndo na uima no with the ipapo kaitha we na chemical yeah ipo kaitha na chemical ndini yu for example netwacia twikie chemical fertilizer ni kana utethesi boost muthanga withie kila kiu lakini withia wani wa boost lakini watia chao ni watia ka chemical kwa uine ta ula uima kwa uwe no uwe bo lakini uima uwe bo mulangozi witha yes itwaisia kiu cha sewage nikitwa pale no yithia mbokani ya baba ili ana jinsi muno byo lakini ti chao tiot ndina ula uima wa kwa uye dia kibathukani nuno mulangozi wala uwe muno lakini ti chao wina wimola wa ilite asante yao ni kimuhimu wa ilite itha ICC ya muthanga wake withe wina uima ula wa ilite ondo ni nasi au kwa muthanga ni wo support kila kikuyana na no sio muhimu withe ni wetha ICC ya nondo ila wa sisia ni wa mana muthanga wakwa wenda ni healthy ni wa ndethecia kana kila ngubanda buni kikuyana kwanza ila ilite enda muthanga wakwa wina wimola wina ti fertile na wina wimola wa ilite ni kumana kana muthanga wakwa pe kindu kingi na ile kuongela nikanoka bikie kundethecia kila na banda bikie na kuyana kwa uni kwa cia no sio muno withie mwimi ni wasingatia muno withie ni wamana kana muthanga wake wino no wila wa ilite asante no waturabia kana we tusamu twithia wabaya muthangani ila watumia ndawa tusamu tuni tukusa yo tusamu tuni twiba twitha muthangani na twina bata mwau kwa mwimi kwa ngelekana no withia tusamu tuni ta mwinthowe muzio kaingi withie maumbi na tungi tuita microorganisms tutaoneka lakini tuwe ya mwingi twitha twitethecia pe bacteria pe fungus ilanzio bado sitha chauni sitha muthangani na kwa wila twamina kusiua for example itoka toa mwendo tulilikane hela twenda uno muthangani itui mamba mabuti ta bau kana tukeke abu bau mabuti anda ni mabuti mambemba tati abu kana mambo sotale chabu kila kitumika kutilanga ni nendo wezo niyo za ikatilanga ika break na ya break ni ya melia ni enda katika kumia juma sia fertilizer muno mwendo kwenda kumia no kula ita fertilizer kila kingi ni case pake zaida mutango swi na kasumu mwendo ila waetha witilanga na woza nini sinu enda obendwa no betanga usumusu ukethia mutango wako ni wetha we muno ko tu bidudu tu nitwa ile auto support ni muno ndo kila kino ndo mwane mo dewa athukumia la nenge twa ninga ima auto support ba muthangani no ndo bandu ba kusimba
midudu ezi ya kusimba nundu laja ya mabuti asu ya tonga na kunde ne ya botwanga nzeve kiu chalika kiu kiu retain wa kiu kala kwa wingi no no usu wetho itamba ba katika chao pau muthangani usu na ila miwe wa banda mina ono muthangani mulekanu wina nzeve nesa wina organic matter nesa onu nesa ko wina we ile cha mituke na ndo mwiwe leketie niguo nao no liwitha we anite kana kila wabanda kitha kianite asante ndi mwithikisia wa Mutongo FM na museisia wa Mutongo TV ni kilungu cha kilimo ai kireto kwa kuni BioVision Africa Trust wenene ayulwa wima wa muthanga ndo tona kwa ilia muthanga waku withe wina wima tio wona wewe kana ndi twasia ethi wine polio tutumie kwisila ili teto kenda imwe 5 kana ukone nambe ya simu noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 itatonda reka mbuzo siukire twitha tuyosa makulio maku ne kana twigwe wina woni weva kana we asiatana inde tuyokulia kana be mimea wisi utona kutumia baya mundani kwaku na kwa ilia uima wa muthanga waku tusonge kwisalilite tukenda imwe 5 ambia na ndeto kilimo ai Anton ndisiokethia kwaku iyo benzia muimi utona utumia akamana uima wa muthanga wake ate utwa muthanga wake ukathimwe lab ni asia nundu nusio ai ni kaingi nundu meka kumana kana muthanga ni museo na kaingi mama na kwa kusisia nundu kaingi ila waisia muthanga na wona kiu kitindiete bo kana weta kiu na cha semba mini muthanga uzu tita muno nundu pena kangalata ke bandu bau na bainzebe ila ingi ona ila muimi wa uto muthanga na sisia musia sio keria nde kona ila tumita organic matter kana muthemba atumabuti tutilatilange ukeria no kwatu ukeria no na ni mulekangani lakini ba wona wakwatana mini wina zitumita organic matter na be mini peona nyaka na ni mumosu ila kingi ni la wabanda nona wabanda kila wabanda ndani mbemba kana mboso ndo na yisemba kuona ni pata ni siambia kuona ni nitona kuona ni malangi kibaluka ntambe kethia ni kuona ni papo ni kuona ni zelo nyingi kuona ni kana peki ndo kitende ni katika muthanga kuona ni kana timu no na nuenda kuongelwa bo kana obikia na kwitha we support kana itethesia kila kibandi tokiani asante ni wane ni ayulwa organic matter kana tumabuti tu yone nzia siva ila mwene ndi utona utumia ni kana ukethia ni wongelanga tumaputi tunde ni wa muthanga wake na waila ni asa chambe ai ni methana ku na ila masauya ku kana ula wa indo na muno itwa wa indo no etwa sia with the way decompose wale ambao wesilio bandu wile ni wapya kwa hiyo utwa katika mundani nutete asa kubindwa muthanga usu kila kingi ila tubandite miti katika maono agroecology agroforestry pe miti ila zitikaba na zetika nitete yasia kubalukanga wi abalukambwa ibira biilikana na muthanga na indi yambi ya kuambola twine mulaha kila uyangi maweta akiu twina ubaliti kana griveli ya ila ya woku na miti mingi twalo banda misiona leu zetikanga abundi nitete yasia muthanga osu etikabu matwazu metikabu katete yasia muthanga okethia ni wapikia kuongelanga organic matesu kila kingi ni oila kweka mulching mulching was ombe nekimbumu kwalani kano mabya ila la maindo kano mambo so ukalanya mundani watete walanya mundani ila mabikia na kwa ni mongela azitumeta organic matter ni kwaza pete mabuti maingi ni kana la midudu twasia midudu yesitilange wile muthangozi nwetha we munyayika asante ni wane ni ayulwa bo kwitha we mubienesa bena muisho ngao kwa muimi kutumia bo te mubienesa na we mubienesa na atono manata kana bo wakwa ni mubye ne bindao twa mundane nebiki pute mubye pangeleka nywela toka twatumia wa ng'ombe muno wa ng'ombe na tumia mwe twabaya nui tonetha na nitrogen mbingi na wathi mundani uikita kambe opepya kila wabandabu na kiuni kindu ai mimonete ila mabanda bandu bena bo mingi utemubye nimona mbemba yo kila lakini omituke yambe galata yoma nundu be kindu ikusitie muno kita ile ukusya kwa wingi
kila kingi watwa muno mbweno ndo iwa eno ya mwai wa kana ni maingi makota kutwa vumu ndani utanamba kuikata namba kupya maumbe ni mambe ya kunola wya wa kutilanga na katika kutilanga nundu kaingia imimeta amekitwa wala no banda iumbe ni yukaba nundu yukite bala bebu no weka uno na yambe ni kana itilange pusu wili ni wa decompose kana wa bina inda viana jao inda viana mi mbemba na indi tu ya aimi maambia kwa sema maumbe ni mathuku makwete ombanangia mbemba na mama twaiyebu na mama twaiyebu na maumbe mambe ikata mambe yutilanga kwa nusio aimi maitwa kana maiki yabo wile bozi ni mutipini kila kingi wala wakwa bozi utanamba ida we muvye enda we na ngi sia eya ukuania na ngi isu na indi tisi kumea kwa umonda wa kuiongelela zia utaila uongelela na indi nibo aimituma tutwasia kana nusio wile bozi ni watu wawichao wimo pye gano katethesie kila wabanda baya asante no evandu utumia bo wa indo witumia bo wa compost yona atoso no sio bya bo so kethia ni musio okay pusu wa compost ni asa nundu ingi maina ng'ombe na aimiangi mandete bo wa compost nundu ing'ombe si goju ni na nundu wa makwati na ma climate change twina mabuti ala tumasia miundani twina mabuti yangi metha mabuti ana mabuti ala momo tamama bya twina mabuti momo meu tamula udhulu na mabuti ala ngi green makusa o metoke kama musanduko metha na kasumu kwa uasi tuyanda pe tabasiano matumia sinundo tima seo kwa mabuti asu ila wosa noyongela mu noyongela bungi museo noyongela muthanga no isiki ya imani na ndo ile kangisia kabu ndani ndani pamina kwa kiangisia kabu ifitina wasiuma ile no bendo anasia mabuti azima kukana ubozu yako nikana wende na kupya mbola mbiko yuko mina mwanyi kana nye ile kana tatu witha una binavyo indi kwa alamenda ukalata pe no bungi improve so wita bokash no bokash no ithwa twindu tungi twakuwa na ba witha ni watumia bumbe ne utumia muthanga no itumia ala mabuti weta no itumia molasses atu itumia ingi twita yeast na mututu wa maka kwa usinduzi wa bulania bamwe na wetho muthenya wambia windwa na jakeli wa muthenya wa keli ukabindwa nyange keli na wakaratu ibindwa nya thimwe ya kana imwe bidini mwai ozu witha ube na witha we musiango munango mbewa ila compost hizo abokazi kwa idha total fertilizer nayo compost ikuwa ibinda yanate compost ni kukua katikati ya miezi ile na 3 no bokash ikuwa moyo umwe aya penzi yengi utona iko yenda kusobyo buni kana sazi onde witha inapo na kwa uni twasi ainza maima ana matianie ni kana wa mina kweke imaje ambe materials hizi nasia itina wasiuma ile ubendwani wabendwania woke imani yake ile bawe kionge chuma chikela kiyatiye webendwa ija katatu kila kenge ya katatu kwa huyo ukethia sazi ondo yambe yaba wena bo na kila binda kana kila chuma ketha na buto na kutumia na kwa kwanza yesi thete ya siaimi wethe titaitwa za kuima no muthi tuyanga waya minimum tillage katika munda kana wethe twina twani mutwina kwa muthanga muno ilo kuanga nwisi we kuanga ni kanotwa ichao ni kanotwa ile imani ya mauti ilo kwenga kawili lokakuba guosea wezea maima otwaiva kwa hiyo ida utethecia kwika maundu angi maingi muno mundani kwako na ende sila tumita recycling economy withie kila kindu chonde chatethecia kila kingi na bosu wa kuende na kuoseobya kulekelia sua kana mbua tajukwende na kuwa kwina muisyo nundu ni waila ukunika kana kasawiza bandu be muni ni kwithiwa ila kuwa kunwa sua nukua nutrients unaula ndani no enda kuthi kila kingi sio no eta ubyo mwingi no kima no kwa nutrients ithi na no tona tumidudu twetu iba
tutona ukimwa ni Yesu tukekata tukathela tola tutethesha kutilanga ni Yesu nundu isiwa ni nyingi na ni direct na controlled enda na kwe nini kwe mbua no withia na obo una uonge wekata ni wakua na iwathi na kila kingi nundu katika kusovya bondeni withia bayanthi ni beno byobu nundu wa decomposition kala kuendea na kufya una ila walika kiu kinge na uisi okawiboa na wabwa uyema kusovya unawila tukwenda asante kutwa abo mwingi ukethia ni mwingi muondani kuthonoka kiasi kwino kuno nthini wa mimea yaku nayo muimi atona kwikithia atakanavu ula watu wa muondani ni wewe yanite yu ni kulia sio ona kauna nini matona otwa mwingi ndo ikyo lakini kwa wanyo hadi mema pala matona gekali muno ni pala ila tumita kwema kwikia kwa incorrect application kwema kwikia kwanza ila elite nondo ponitese ni munini na we munini waile kwikia obala kubanda waile kwikia obala kubanda nikana withini wako kabuka la wina ko konde nigetha katona kuyania na enda wibikia level longe ekana nawo panda bala bo ikia bo bala utona kuyania na bala bangi barikata baikita kwetela ini kwasi andukekie kanini ndu wekia kanini kaitethesya chao kaitethesya mumeo kuyana kwanza ela zaidite no wekia mwingi nutona kwikia mwingi no yitha utei mubye uyananga uibebya uyambi obebya kana ukekia mwingi ukethia ni wetha na wasio nundu katika wemi umundi ni wemi ni biashara uila wekia mwingi uwi utumika bau uitha waendea na kwika na wasio ate wina mwingi buone waile kwikia mundani kwa wingi ni kana wende na utethesya nundu katika mnyamolo ya organic farming twasia feed the soil to feed the plant idia muthanga kana waidia muthanga no idia kila kingi asante na ndi mwithikisia na museisia ni twenda kwigwa mawoni maku makulio maku kwisila noti muonza kenda ile muonza kenda ile 553 0792792553 kana utumani wako mukuvye kwa ile tukenda imwe 5 ambia na ndeto kilimo ai na itwithi watu isisia mawoni maku na makulio maku tuyukulia kana ni mimea yibawe tamwimi utona utumia ni kana kwa ilia uno wa muthanga waku ni mimea yibo utona utumia baya mondani kwaku ni kana kwa ilia uno mondani kwaku bate kutumia fertilizer bate utumia ndawa na wimi waku yetha wailite tunengelele wani waku failite tukenda imwe 5 na neti ukunikela tuende yete Anton itona ukuwa ibinda ya nata kwa ilia muthanga waku etha muthanga waku imo mosu ndwethe twa yekanesa pauti kutengemea na utuiko lo kutumia mundani kwako kana technology lo tumia katika munda wako nundu technologies kana nikibathukani nuithi abe lo imana na mulau na eyo ekito babe chao pala watema mukao kube mini langi nongi na temengali kwelengi nekaneki na obu ekia nutumika uthele kuwiria bandu pozi nutona kwema kwikale binda yasa kwina kutumia itungu ugethe watumia itungu pozi weke abu na wasie wabau no sinutona kwikalanga indi pema utwikalanga ugethe ataitu sieta zipits kwinza maimaka nila tumita double digging nundu wenza bandu bamwe na wa kiabu unesa pau muthangozu within myaka ili kana 3 mwaka umwe twili twitatu muthangozu wonde withawe muno na withawe musio na withia ndani kwisa kubindwa ingi ni tina wa myaka 3 kanena no ndumwe na la twikitumika conservation agriculture it was a minimum tillage ila wekia muthanga buwa kunesa palawa imanu katika minimum conservation agriculture tuazio palawa tema no boikia chao na no boka banda ila ingi kube mini bo usu ondo uketha umba umbetwa bu ila to organic mata midudu yonde theba u na kute kuima ni weka mulching kana ni wabika weke mulching kana ila tumita cover crop ni wabanda ni cia kutamba cia kutamba ku withia muthangozi ni weka lawi covered kana we mubike ku muthangozi ni weka levinde na withia dini mwako mwe myaka ile muthanga kuonde
ni muno na no ikale vinda ya sa muno byo wesabe bandu batona ubika ukethia muthanga waku ni wase ubaba ina bata waku ikiabo kile vindo kwema ni muno itumia Zypit na double dark beds esikonza double dark bed nundu buwa wiki obandu bamwe we concentrate na ibo katumia wa mina kwikia rambe ya keli no boss with awe anetie kukeza repeat kindu ki kana ketha oyongela kanini kitumi cha gweta unundu ila kiuchoka kiuki kikwatitwo bau ai kina yika kigwa kiti kimuthanga kiukua boss uyu kubothi bandu koguo nthe wiba utumanite bau ugithia nundu ni wacogia muthanga no ikale vinda yasa asante tulike nthini wa conservation agriculture ni nzia ciivoto na utumia kwa ilia uima wa muthanga wako katika conservation ibona asia nundu katika conservation muno tuyange waya kukwika kukwika muthanga na bala tukwika muthanga nibo twasia indi ima obalo panda ima obalo kupanda ku katika conservation agriculture nibona asia tupande mba legumes kana dipambozo ethia pembozo bendengu pendoko sindu itona kubwika muthanga na enda ni mbemba ni wezi mbemba bandite ba no bandite enda musalia mbemba ni wambozo kana kwikia mbozo ndei ila ko kasua kana kwina sua wethia muthanga ni mubwike nundu mbozo ini cia na ika ndoko ini cia na ika no cia na ija matu acia cia na matwazu ne itika ba uwe binda ya kwisa ukethana ngetha yaku matwazu ukatia maingi ukatia ba kuma ketha maende na usovya muthanga na makasi yo ketha nenda cia je gukati indirect ko nda ni midudu ila jebu ikabike ya kuumigwa ne cia ketha wiciewe na kwanza yo cia twatethecia kila kingi ni mulching mulching twazi no kubwika muthanga na nyeki mavya withie ila kwembua ila kwesua sua ina kuna muthanga direct na ukiguchoka kina kuwa kama muthanga ni wasie na ende ila twazi ende minimum tillage wa imova kuunga enda no bau waima baba giduna disturb enda no nabathoko pe minimum no wande na kwikala bau na mendudu yekala na kunthi pyo na yende na usovya muthanga aku nondo ndi kindu ikumithoko muno kila kiimana katika unoua muthanga ni mendudu na kaingi aimi no metha macianite na mendudu mabete une kwazi ata ngai watu nenga thukumi na guyambe ogutala thukumi kana wiyandikie mako matego gwethe besa ndo nacio cia muthukumi asante nitwisi uno mwingi wa muthanga ukua waniki guta yuko ina mbua mbingi muthanga wenda na kiwu na wikuo lono mwimi atona kwikata kwikithia kana munda wake ndunakua nono ugo suweka laba umundani ni asia no cio muno na ikulia yoke binda cio ndo yukwina mbua na imbato no maendeo na ubanda na kusovya miunda yo ni asia cha mbenda munda wa kuyuti ko ni no cio katemela tumita cut off pa ya ulukethia wati tema muta ubala muta ucio tumika kundu kwili no wete kiyu kalija bunde ni kikekala bau na kila kingi changi bai kachumalia kuila wasia femini ko ithio ni wasia muthanga ku yobikia na wigata na ukua at the same time kiuki no choko utetheiwa kunywa pau kila kingi ni kubanda izuria zita cover crop kana mimea ya kutethecia kuika muthanga lana yanga wa mboso ndengu pamona ndoko kila kingi ni kutema level withie muthanga wa mundani kwa kupembensi withie ni cia na usia kiu langi ni memelete ya tuita ya maima kana Zypit withie endani utumitwa maimazu kiu choka kikatindia bau na ilambu ya thikite thesi kwanza yesu muthanga wikua nundu usie wa bandu bamwe na enzi engi ni kubanda miti na miti pamwe na liu nuko ithia ila tumita agroforest withie katika miundani yaku muundani kwaku ti munda ti muthei wiwa nthoni ni benda itho miti miseo itawa grisidia muti ucio la wapanda bau weta matu bau metha me fertilizer grivelia ta witha ilu na mitariandra na mitingi itha yenzi wale tika bau nditha no thuku katika muthanga kwou nucio kubulania miti kana matunda miundani kana withie ni eta mabuti acu matethesi kusovya muthanga asante ndikunikila mwa mautomani mako makuve kwisila ili leto kenda imwe itano
nonda mundu kwasia vala nona ve bamosu ni vanda nzabe kana mbombo Angela kuma ngosini Makueni vala pamosu ku pe mime matoto no banda bandu vala bena mudanga mosu na mudanga osu kaila ni asia ila tunwe twa yanga waya cover crop na waizia nzabe na zio nime katika cover crop ko ila wa banda nzabe izi nundu wa matuma ingi matuazi wonde meteke yaba na meteka ba mali kana mudanga maikuzi la medudu ela medudu poko bulana nola udhidu payotha mwana wakwa na icio kangiti langwa ne iki wa muthangani yeke ya muthangani muthanga uinyaye kana na ndo itha na nzebe na matwazi wonde mailika bauna muthanga withai muno ko isu nenzia ziopyo ya kutethecia muthanga witha winono Asante. Musia isi aitwenda kuigwa simu siaku makulio maku namba itu ya simu ni noti mwonza kenda ili 5 0792792553 ziyo namba lati utumia na kwa alama ende na kutuithukisia kwisila Mutongo FM utumani wa kumukuvi kwa ili rito kenda imu 5 kana ingi no likendini wa channel kitu chia YouTube kilani Mutongo FM Mutongo TV stroke FM official kana likendini wa page tu ya Facebook ila ni Mutongo TV bawe ngwetha nitona kuona mawoni maku kana makulio maku na tuivikia na omasongea ndatika mbozo siokite kwithi watu yosa simu siaku beya ukuna nikana tutumwani na kutuiwe woni waku kana ikule ya kutwenda umanawe ni mimea yiba iloto na utumia nikana kwa ilia muthanga waku vaya mundani tenda unene ya yuluwa crop rotation kana intercropping kula kwitha no mumeola wa banda mbuyelengi wibandongi kana kubanda tubulanitie mimea ikibathukanio kutona otethecia ata kwa ilia uima wa muthanga witu ni acia no sio la tweka crop rotation katika muthanga chambe witha wibanda mimea kibathukanio mundani usu kwangela ule mumimito na itha banda ombemba ciicioka na kabanda mboco ciicioka na zela wa banda mboco ciicioka mabuti acio tuweta ni metika bau mamina kwitika bau ni matethe yacia muthanga ucio kwitha wi muno ila ingi woka banda mbemba ikautumia unulo na tiwe ni chao utiwe ni mboco ithi nundu kaingi utwithia katika mboco thina tumakundu twithia watu mtutu twithia wabaya muthangani atututu twithia twitu sio muno kwa gutethecia kuongela uno katika muthanga kwa katika crop rotation withia ni watethecia chao ni watethecia muthanga ucio withia ni wetha winono kila kingi ena ni crop rotation ni withia nutrients kana kila kiwi sawa ni mboco ticho kiwi waneni yani kwa ila tumita quantity tizemwe kwa withia kimwe kitona kiiza muno kwa kila kingi na kwa ila wetha wika crop rotation yesu witha watethecia withesa acio onthe peliu wa kila wabanda nundu enda ni wekia mboco ni tona kuja liu lo gwike kata ikamina na ya mina withia ni ona nundu wa mathina maingi ni ambia kwatwa ni mowa nundu thina liu ngi kuja bau lakini loka waete mbemba withia nayo ni yoka yambia nundu liu lo isa wani mboco tigo na wani ambia na kwanza yesu itethecia no katika intercropping ila woka wagulania mimea mingi katika no ithi aitetheanisha pageleka ni tukagetha ni twabanda nzuu twabanda mboco na twabanda mbemba nzuu withi ayo ila umibandite miyao ni miasa nelika ikabuthwanga iendete na katika kula kubuthwanga i break kala kanini tuketa aka adipani kala kabati kethia wabaya itila na yatilanga itethecia mwana waki ukulika kwa hiyo enda mwana waki walika ya stocking ingi kwa hiyo withia kila kingi una banda bana ichambo yo kwata chao nundu kiwe chalika ni chanywa kwa wingi ni ambia kutethecia kila kingi ubandite bau at the same time undu nayo mabuti metikite na uwe maende na utethecia chao ni yisi ikwate liu na indi kila kingi ni tethea ni asia katika ma midudu kwa uno be midudu yethia wa muthangani withia enda ni weka crop rotation kana intercropping withia midudu ni yaoleka kana ingi kathela nundu withia mududu ukaithia kiki banditwe kya bato batijo nisa no yeka na waeka uitethecia ondu na bande nsiangalikwe na kwanza yesu ithia ni watethecia muthanga waku kwitha na onu ula wailite na withia pinda yonthe muthanga ucio ina mina ila nutrients
ebindani demwe ko usasi onda baketha na chao baketha na nutrients. Asante. Ni mavitio metha ai mimetha meka baya mundani na mama yuma kana ni mavitio metha mayika na muno ila meikia fertilizer kana obo mundani na kubanda monocropping kubanda mumea omwe kilebinda nundu be ya imitu isi asya nyeni banda mbemba sisioka ni mambozo sisioka kwina muisyo mwau na ni mavitio kwina muisyo naka wengi ni meka matezi nundu wangelekanio ondo twambio baya mbeangeni mutona gwikia kabu kanini na chui kaingi meka ni kana munda wonde okomane gwate buwa wikia kabu kanini wila wikia mbole no nini mumiola wikundu na utethesia kuja mbolesu biko kapikie kusia owethia ni wa unengazi kila kitailite kila kingi na undu wetie no tona gwikia mwingi ugethia mwingi ugethia ni wetho wina hasara andu na utethesia na kiu kingi ni chutu weta cha monocro ugethia wesazi ndo wabandio kindu kimwe ndukenda kubanda kindu kingi na katika uwe muisyo nundu ula mun utanga kuno wa mino ulo nunu wa dela na wa mina kudela kula kukwata kwa kiyu kwa mudanga ni kwa eka ukwata nundu baichao baila organic matter na ila midudu ndiko ya uguthwanga mudanga wiki wenzebe ni kana kigu kilike na organic matter ya kulicha ya kutilangwa ni kana withie mudanga zazi onda wina maguti kwa utethesia kwata kigu na kuendea na so kutethesia midudu ni naweta thiende na kuyana ko undu chicha thela withie na chokila wabanda kina bikia kwitha kina bina kila kibe banu mutango bikao kaputha pyu kethio ina bina wa mosabyo kwa mino mosa no ine la organic matter kwa uwa unaambia kabula kanini mutango ucio kuwa na wakua ukuo kake yulu baiti wakangalata iria baikindu tona ukiana kwigata na kubanda kikautethesia. Asante. Na indi museisia na mwithukisia kwa uyutenda kuosa simu siaku tugo makulio maku na woni waku noti muonza kenda ile 5 itatu kuna simu totumwanie kana utume utumani mukuvi kwa ili itatu kenda imwe 5 na nitwithi watu yosa ekulio yaku wewe na ekulio yeba yolo wa uima wa muthanga ni mimea yeba witha utumeani kana kwa ilia muthanga waku noti muonza kenda ile 5 itatu kana utumani mukuvi kwa ile itatu kenda imwe 5 Katulan Tires. Asante niona kusla Facebook uyasya tuinaku Mutongo FM alo Mutongo FM alo hello tunene tena ukuma ba nena na Rafael Mbole kumaba na saa ko mbone ikule yake niba ne kweli ai nena bomu ke ya bwana Anton na Robert nito aketheka. Asante. Pole sana Rafael Mbole kuma mumboni masako kuna simu ingi ni kana tuiwe ikulio yaku noti muonza kenda ile 5 itatu kuna simu tutumwanie ki7 tutelete simu oyuke na mawali kuma nzeve climate change yokitona ete ukuno mwao ndini wa uima wa muthanga chambe oila tuonene okindukiro na itagikite ali nundu kujuiye na kwa mbuete ya ugangate nange mbewo ndo anu manaba kitali uwe mundu wethi wata zowitie mutau ko ila mbuya yuiye kiwichukie cha bita kala ka muthanga konde ko uyo wasi omwe nundu climate change ni ubandili kwanzebe na bayo ndo tethiwa onote nini onota bangithitwe ono bwezi no kietene aitutumia tele chuma cha keli ana cha gatatu cha mayu wa gatatu no yo katene ko ni tona kwithi ya matekite ali na ikozi la 2 meter soil erosion na yetha na soil erosion yesu withi ono wong then wekata ni wakua kila kingi ya kua o katika imbu ya zimbinge na ndwesie lika na be ila to ita organic soil cover ila organic mata me ba katika nini ko no yo ka ingi ya kua yonde nundu ndwe bangithiti na ili kwisua no nwethia ethani miti wa banda sua yiketha ye mingi no byo mwingi muno byo ukethia ndu support utethecia mutu ucu kuyana undu twetha na miti iteanite no we na tuacie mabuti amate ubalukanga matethecie midudu ithe na liu na kwa na kwa kana muthango obinduke ko withia no chicha bikia kwitha kina thina
na kaingi tuyasia ila miti yetha yi mingi muno muno no ya tuvita fertilizer trees ni kutethecia muthanga na ila ubyo bwetha wi mwingi na yethete ni betha na thina ucio wa muthanga kwithote muno. Asante. Kwisila ilire tukenda imwe itano be mundu no kulia ukwasi no vindwa muthanga dana wete sitwa yake na indi no sioka wete sitwa yaku na vala uende na kutwithukisia kana kutwiloela ui ukwasi no vindwa muthanga ni cover crop twambie bau ni cover crop jambe nundu ya siya katika cover crop tusiaite kukima direct kwa sua kwa muthangani kwa wilo na yikite muthangoni waso ukwasi matwane masiya sua kana obyo kuthie mwenda katika ka muthanga na ila naguo wende na kuyana naguo ni waende na ubuthwanga chao nundu ni waeteka wio pau ni watethecia midudu ila ina bunthi na kwendea na kuna uyala waya. Asante. Mutongo FM alo? Mutongo FM alo? Mutongo FM alo? Tunene tena ukuma ba? Mbongo magege ikule yako ni iba ekule yako ni ubandike melon modani we na mbemba ukabandia mbemba kana melon mea kana mwatia hata cover crop aila ni ndio nyotia kita mjanga inge matapritote mionda anaitia ku nemeke hapa ikuli yako tuina alikwata wako uliata ikuli akele wako uliata bwana yeye mate na ije mionda kwa kubanda Kalibia ya kuendea kwa ndio ndio hapa. Sasa huza hapa. Rafael Mbale. Asante Rafael. Ndio makulio make kwa tukisongia makuli masama ito maende temadhelete. Ni asekana ambia na iza keli kula nundu mbuya yukie the anu mateti yari. Maile kubandata. Na chambe kaingi ni maile kutumia maima kana itungu nundu withie ni mathana na kimeu na kila kingi ona kutonea ni kwithwa kaingi ila mbua yuite kana kwina ndaka muno thitha ya advisable kwikia milau kana ona kuthibu kuyute mamikao kwa uma bande na moko ni waile asante nundu ya Mutongo FM alo Mutongo FM alo hello melon ya cover crop ni asiapo ni melon paisia kaingi ile na matwiko na yicha na ndina uhusiano na kila kwa banda kikuyulu bau ni zio ya intercropping no ile kubula na debemba kana wewe ni ya ndio nundu hii yaendete na mbemba ya mbatete asante Mutongo FM alo tunene tena ukuma ba engalanga wase tuyukuirwa nesa na indi pole sana ikule ya kutina vigwa nesa lakini ningwetha ndio unengelelia na mbeloto na ukuna nikana usungiwe ikule ya kutwa na uminukililia tukwate vilingwa mauvo va Mutongo FM nenda kumana kwa kubibyo ninzia siba ni watu abya kana kwina climate change ni chaukila muhimu utona kwika nikana withie munda wake muthanga wake ni musiona kwina mwali kumanse ni ese chambe ni kupanda miti na kubulania matunda miundani zaitu kila kingi tutatemenitao nundu wa kukwata kiwu na kila kingi tuiko thesia cover crops katika miunda zaitu kana withie ni atethesia kusia direct siwa kusia direct kiwu na ende kutethesia midudu withie ni yana katika miundanga zaitu
Asante. Na hii ndi kamera yaku ni ya wina ndeto siva cia muthia kwa muimi kukonia wima wa muthanga na witulikania chathi kwa muimi ni asia ni twisi kana katika principle ya organic farming twazia feed the soil to feed the plant kwa ikana withe na ngethanzio iria muthanga kwanzia ila ilite na kuithia muthanga kwanzia ila ilite ni kwikia mbolea ila organic ilete kuongela sumu miundani zaitu nele kutethesia midudu kana microorganisms kuyana kwanzia ila ilite na indi kila kingi numite banze mbete katumani karo katumani nundu acha the kiucha aimionde kwa aimionde ni kumuthocha tiko manie bau ni kana tusome muno mount technologies kana mautu ikala media wakatumani tumanenge wambe na maundu alangi kila kingi pe tangu yitu etaya organic farmer magazine woka ni tukunenge tangu yu ina maundu maingi atwetha tukinene ababa na indi no pe na tala maingi maufisa maingi makuma mibea kibathukani metha mayu kutetheca kumana maundu maingi muno byo yulwa ni matutolwa ni maundu manzeve ni kwithiwa maundu ma climate change maundu manzeve obisi we bau ko ubika bau ona ne anene manzeve obisa ni kana makuelezea muno yula climate change. Asante Anthony Musili no ndo ukandini wa studio sito na kutuelezea yulwa wima wa muthanga na ili na kuwe mwithikisia na musiaisia ni wa manondo twana kwa ilia muthanga waku ni kana uvikie na ukunenga ngetha ila ya ilite na hindi ethi watu ina sungia ikulyo yaku no kunena mbe ya simu kana ukatoma utomani mukuve noti muonza imwe itano inya ile inya thandatu noti 0715 422 460 kana utome utomani waku mukuve kwesela ili tetu kenda imwe itano na nitwithi watu inengelelia ikulo yaku ataalamu kuma BioVision Africa Trust na nimethi wa maisongia ikulyo yaku na hii nitwithi ana kilunguni kingitaki wakatatu okite kilungu lakini kwaku ni BioVision Africa Trust tumatongea mubea undu wa kuendea na ukwata aimi mbau nyeni tawa Robert Mutuko ni kuendea kutindanesa tiwanesa.